الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لبتمها مسلم أخنا أخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಕೀರ್ತನ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಸ್ಸಾವ ಗಿನಗುಣ ಫಿಲಾವಳತಕ ಬೆಹೇಗುತುಗಳನ್ನು ವಾಹದಕ್ಕೂ ಮಿಗಂದನಿ ಅದಿ ಮಿ ಫಿಲಾವಳತಗಳನ್ನು ಲಿಬಿಗನ್ನವಿ ಇಬ್ರೈತ್ತರಿ ದರುಸ್ತಕ ಬೆಹೇಗುತು ಎವ್ವೆ ಸಕ್ಕೆನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ವಾಹದತಂಗ ಅಸ್ಸಾವನಿ ಕೀರ್ತನ ಕುರ್ಆನುಗ ಅದಿ ಐನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕ ಇಗ್ಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾದಿಸ ಇಗ್ಗ इंतहा दरजा गिना गुना इब्रत तेरी फिला उड़ता माय अल्लाह सुब्हानहु व तआला वाफावे कीर्त कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहु बे कवंत कमा इलाहु करकुलदु वंत कमा बहे गतुं वरगिना आयत होगा खबर तद वाफावे एगुतुम मिरेगे मि फिला उड़गा उमन्ना एकंकं बयान बेगंदान बगरा सूरतु के सतेगा Fasdul ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabangwah wani a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa ilahukum aditiyabamihun ge ilahaki tiyabamihun alukan kurum vi farataki alukan kurum haggu फरातकी इलाहुं वाहिद ऐ इक्कवंत इफ़रातके इलाहुं वाहिद एमा अलुकं कुरुं हग्गु वेगंवा मिवनी इफ़राय ऐ खालिगवंत अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहुआ इफ़द एहिं इव्विस फरातिन्नी इलाह सिफा फुर्तका इफ़द वेगंवा फरात विस्ने इलाह सुब्हानहु व तआला कुरबवा कांतत कुरवेन फरात विस्ने एम बीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक्कवंत अलकं कुरुं हग्गु वेगंवा अदि अलतकुं इलाह कियमंतरिकं अदा कुरुं अलतकुं मच्च वाजिब वेगंवा फराय अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्मा व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तियबामी होंगे इलाह की इन इलाह के ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम
la ilaha ilah raskam hulufiyawa hagwegin alukan kurwehen faratin nete la ilaha illa huwa ewahi la ma'buda bihaqqin haggu gotuga alukan kurwe em faratin nete illa huwa jalla wa ala Allah sumati wanta jalal wanta Allah subhanahu wa ta'ala raskam hulufiyawa ilah subhanahu wa ta'ala huriha ni'mat takin altakunna hibakud deviras kalange adi ihsan terikam ke masdaraki ihsan terikam ke veri ilah Allah subhanahu wa ta'ala bahi altakun ke maccan nuhanu oga wanta altakun ke macca nuhanu oga ter oligannawa altakunna mudu rahum bahattawa ilah Allah subhanahu wa ta'ala Ima la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim Ar-Rahman adi ar-Rahim mi Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fultahu terega himeligam wa de ismu fulmi Ar-Rahman ar-Rahim Ar-Rahman ati ma Allah ga am rahmai Allah ga am rahmai ar-Rahman ar-Rahim ki Allah subhanahu wa ta'ala khas rahmai Ar-Rahman lima tegman yaki Allah subhanahu wa ta'ala mi dunia funubwi huriha makhluqun Allah ga rahmai furtana wasgem ve ibs makhluq dunia ga noe Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmai fu mahrum wegem ilah kiaman teri kang ada kurias kiaman teri kang ada no kurias buddhi huddas buddhi ngatas dire kom iccaka rizq dewa farataki Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha mi bimugan we ibs dire icceng rizq Allah ga hadratuga menuin Allah ga hadratuga rizqani huriha iccega bimugawa huriha iccega rizqoni Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratuka bima ar-Rahman wahi am rahmai Allah kiaman teri kang ada kurias kiaman teri kang ada no kurias imam bias iman no ibas hurin denna heng buddhi huddas buddhi atas qur'ana huri dire komme icce Allah subhanahu wa ta'ala ka rahmatuka wani ilah subhanahu wa ta'ala ga rahmai fulu hindu kolakan eng iccaka nuri bidias dunia ko iccen nonna ima Allah subhanahu wa ta'ala ga thanawas rahmatuga immeha makhluq takum biwani demyoti ar-Rahim ki Allah khas rahmai Allah khas rahmai mi rahmataki qiyamiddu ga dewa rahmai qiyamiddu Allah subhanahu wa ta'ala inge bigota dunia ga rangalang ulefada emihun na Allah subhanahu wa ta'ala qiyamiddu ga khas rahmatun rahmat debba ei dunia ga rangalang ulumihun na wiyanada go samal takum ulumihun na ibbarin nuan Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratan hiyo amal takai kan damihun emihunna Allah ka hadratuga swarge ta tayyar karifawani fingar ta tayyar karifani matirimai rizq ta tayyar karifawani aram dam matitang emihun ta tayyar karifawani Allah subhanahu wa ta'ala ka amru furtak yaman tri ngada ko rangalat dunia gaulung mihung emihunna Allah subhanahu wa ta'ala ka hadratuga khas rahmai swarge ga khas gandwarata tagwa wari hodafa alung emihunna swarge hori gandwarata enu mihunna kan hisab kan nudevene misalakan algun mi dunia ga mitati wefa majja balali ulun tharita fenna fadaim bunweni swarge ga bayem mi honna mativeri magam dahuga tibe mi hun gandawar kolta fennane dunia galon mitiber tharita fenna fadai kinenge hisab dani tagwa wari hojafa mi hun gandawar tang fennani hom fada materi nimatu ga mi hun gawani
Ima Allah subhanahu wa ta'ala ge haduratun khas rahmai qiyamidduga ila subhanahu mi bassawani mi debbawani duniyega rangalam murun alanna emme takunna duniyega Allah subhanahu wa ta'ala rizqu debba balbi ma shifa debba Allah subhanahu wa ta'ala galu takunna Allah nuhanu oga wanta ilahoi adimi hakun mubakame kuriya sama mubakame kuraba fadhihat bisnu kuraba kofa bisnu kofa bezar bisnu kuraba tauba wam bis dunia gami hakam munif intiha daraja fursatan Allah deboni subhanallah emadan qiyamid dosa madan mi kamen nonna qiyamid do onna rangala dunia gole fadiya mi hunna ar-rahim ar-rahman dunia ar-rahim qiyamid do Allah ka khas rahmat ad-dami hungi Allah khas rahmat ad-da khas alunga mi hunna ima darajat dewe to emagama was dewe to masake kuram mi jihini ima kirtu Qur'an ge mi ayate kini kam balle wara kuru ayate mi wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim tauhid mi ayatu Allah bayan ko de khas ko tauhidul uluhiyyah ilahwanda alukan kurung haggo gamba farataki Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu furta miyatu ar-rahman ar-rahim ismu furta bayan kudbahi mani demyanani Allah subhanahu wa ta'ala ge khuladu wantakan mugawahakata inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كيرت القرآن كبقرة سورة ساتيك فاستور ساتر وانا آي ميات الله سبحانه وتعالى كشا قردون واندكم حكيتا مي بيان قدر إن في خلق السماوات والأرض هم كرم أردتكا بن خلق قرب مغا إن في خلق السماوات والأرض هم كرم أردتكا بن خلق قرب مغا أردتكا بن خلق قرب كم بدكتو مثال كان هدوم فهمي هكاري يقسم يقولنا مي هدوما إقبتن هدوم فهاته enan mo ti hedu me fennanden ena maudo komono heduma ikuta hedu me faha mi opure home gen gosi rana mi hekkaron mi geya mi pure homa ikuta gen hada desha nota ehen ged dakwa mi here kota gen hada eri misal ta fennan heri Allah subhanahu wa ta'ala khalu kore misal neti iswe dia misal fennan neti uduta wujud kore binta wujud kore subhanallah خلدون وندكم نهاية بلوا الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض هم كهرم أدتا كابين خلق قرب مغا الله سبحانه وتعالى إبس مثال النتي أدتا خلق قربا بين خلق قربا فيماني أدي إدمدوغا واها إච්ච uda bima demeduwa ha huriha ikkeng Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kor lebbe allawa wara kuda misale Allah subhanahu wa ta'ala udutan khalqu korba bin ufaddawa Allah subhanahu wa ta'ala miedo awam mideke technology mi duniya ga lebbi eko awmen nam mi hoduni hada fahakunne mi karanta ichi wallawa mi neti kiha kita jilu edi dunia gola karan to chinati di eko mi Allah lebbi dunia ga lebbi mi adu mi gen gole phone ta mi व्यवस्था ki mi lebbi Allah subhanahu dunia ga hori kisse mi eko mi honge ilmu ge maduka mi honna mi kan muhodi hori
hada fahakunne mistakunna mi hoduni alunu men mitiwi alunu men rahu alunu men bes deke fi karantu naidos alunu men hayatuga alunu men sama fuli batillagen ahimati ohro fokyan timi dosta ngati handa nun te hama handa mi subhanallah mahada fahakunne mi kamemi ta kiwada mongolba india ge mudarisakkaron wa halin ena handang hore to karantu ne buni handang hore bu india ge sekarang prajine handang ora phone ne mite kono ji kiya ke dunia mi subhanallah allah ekal dannam yule wa ke ki allah taala udutaka bin khalqu kurbiros mikangkam wani labwa faye insan nabbenu wa hurihait emi hunna duniyega ulumattaga benu wan huriha ni'mattaka huriha fasihata allah taala mi duniyega lebbi adives kankang itrafennam da mi hunge buddhi hayran kuroni etan eta kantatta adives lotaka fennam dan dostu takrarum dadi munga ei Allah subhanahu wa ta'ala kirti Qur'an ga wahyi Qur'an ga wafani sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sanrihim nikang hore mustaqbalu ga dakkawa hore me sanrihim ei mustaqbalu ga dakkawa hore Allah hangawani sanrihim ayatina timuras kalange holatumwantakam ge hekita mustaqbalu ga dakkawa hore me fil afaqi udaristahuga दुनिया के तफात कंकोड़ता होगा मी हेकिता फाड़ करवा दक्कवा हरी में अन्नंगो दोस्ता होगा वफी अंफुसी मदी में होगा नफ्सुता होगा बस और में के नफ्सुता होगा बस और में के नफ्सु के हकीकत तब बस में नफ्सु उफे दिवा में हर कोई तका हाथ फहकुन में यों नमी गुनी मैं तो माँ उदगु कमकन्नो में है कि हरी गंड फड़ा जावा बोडते ऑपरेशन तकाचे कोल्लनी इत गड़ी रखं हे नत्ताला मीरी कुणी मी होना नेगी होरी कंदत्तम मीरी नेगी होरी कंदत्तम बल्लवा इंसान को हे नत्तांगे ना खुदी खुदी को फलमुंदा एरो सेना योंदनी हा बल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी इल्मु मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लवाफवनी एव मी हुंगा इल्मु के मदकम मी होना मी नुफिनी होरी वफी अंफुसिहिम अदि एमी हुंगा नफ्सता होगा hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq emi hunna bayang egi kahwar wajjaw madandeng annahu al-haqq haqqu ilahaki Allah ka haqqu ilahaki Allah subhanahu wa ta'ala kan mistakunnan egi faala wajjaw madandeng huriyang adi oi dosta hoga duniya ke tafat kankol tahoga mistakunna tim Allah subhanahu wa ta'ala kara kulatu muntakam ge hekitat dakkawa huya demi hoga nafsuta hoga sahikitat dakkawa ema inna fi khalqis samawati wal ardi hama karom udutaka bing misale ti heddevi heddom gadi dema duga labwa fawa ajaibu kuroni kantattaka ila kulatu muntakam ge majjad dalil qura hekitaka mikan kamuga we Allah hengawani إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ريدوا تقرار مدادي مغا مي أملا كهنغم دا كندتك مي الله سبحانه وتعالى غفوري همره وندركما حكمة وندكم إله سبحانه وتعالى هنغوا كنكم مي ريدوا تقرار مدادي مغا ريغدو نميدي مفانكا دوا هنغي أنني by for regonde ba khuru e warabboda duwas se ba digulade anba for duare ba khuru e warabboda regonde ba warabboda digulade warabboda ema by dosto irwara dandi yakunu ngale musunoge irwarani subhanallah balla mi badal tang annamda diunga was iru in hingamda danding anet danding iru badaluge da dimugas eketi ane kecca ira hadu jehi gojge wago to bisnu subhanallah ya furiyama kamihiri mita ketiga hinguma mita ketiga dawru mi ukala furi kitaken nune mi million thari homme tari ekan khas koreva obitigge datur kuram dani madaruga datur kuram eketi ane kecca anu jehi wallawa hada furi haman izam gamatinne ida kedi dawru kuram gedani wa kullum fi falakin yasbahun
Ein komme ecce khasa kurifawa o bituga e madaruga fata oe hingga mun dawru koromong edani ekati ek besejeng ane kecce sarahadu tere waden no gane kitang harfa itu subhanallah kitang has arati migotuga mikan takraro mong edani e maredwa takraro edani waqtilafil laili wan nahari adi regada duwalu tafatum da regada duwalu dawrum da di umuga regadu nimidayu duwal nimidayu regadu waral furihama nizami waral furihama nizam redwa badalu baganda di umuga nizamaki waral furihama nizame mi nizam ga tereinga umuga nidumuga kankan labwa famiwani mi nizam ga terega almenga hashigala aram riben nidi Allah labwa fami minizam getere almenga hashigala badal tamyannani almen boduma almen umurun duwas almen hashigala nurajhuma minizam redwa dawrunda dium getere ka insana ge hashigala bas bodati badal tamyannani adi ena khata gati hajam uma mikankam bismiyani minizam getere ga Allah subhanahu wa ta'ala labwa kantat tammi subhanallah Embima waqtilafil laili wan nahari redwa dawrunda di umuga wal fulkil lati tajri fil bahri adi khanduga daturu kromda na fahar khanduga daturu kromda ulandu fahar e uladu faharu datur kromda di umugayya kuladu mandakam ge hekitabwa Allah bayan koddamani irohadu dawrumda di umuga ulutaka bin khalbu korabunga mi redwa takurarumda di umuga adi khanduga mina faharu uladu faharu datur kromda di umuga Allah kara kuladu mandakam ge hekitab wa kan Allah subhanahu wa ta'ala e bayan koddamani wallawa Allah subhanahu wa ta'ala kara kuladu mandakam boditi faharu ma singa biya kanduta hoge terega dato kormonge dani yoffum kanduga femmati gana ya subhanallah enanda yoffum kanduga Allah subhanahu wa ta'ala daturu kurawene nizam labba faymani anat gani kamballa mirattan khalgu korabirus itu Qur'an ko miwa kato sekote awonna mifenna awonna irraha demeduga labwa mira fatahata ka acci khando oli taka acci balla bi ekko mi hen goli fo inna makina mi yong itno na tanda ni khando gata turu ko subhanallah misala kam madi warum firge mi wahala husna fara ekko bedi fo inna mi khando kina subhanallah wakiya fase ha kom mi datur kurwene nizama Allah subhanahu wa ta'ala wa mi rikiya furiyam nizam subhanallah ama almanna mi kulliyaka fung hisab kulliyaka tilawani tilawun gos igama hisab mi ade mi rattan khalbu korabum gas ya hikmat dari goitan Allah subhanahu wa ta'ala bayi irrahum anirrah egawang im manzilung ane manzila fasih kama datur kurwene goitan Allah subhanahu wa ta'ala karak kuladum mandakam ila subhanahu wa ta'ala mistakum nattaka labbahi wa mi hada budatin yumattake mi embima wal fulkil lati tajri fil bahri adi khanduga datur kromda na fahar bima yanfa'un nasa mistakum na faida hori taketi hifag subhanallah mistakum na faida hori taketi hifag Igin kalau kita ketikinna ni mi khando tang rasukina kita ketikinna gedor alam benu wa kisa keimu benu wa kisa ifagin gule samana horiha ikke alumna genevene goi mihiri mina faharu medur Allah subhanahu wa ta'ala mi na fahar banna Vishnu ma ki mi hun Allah devve kita keti bannam benu wa lakudiya ki dunia ke labba ma wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa mistakunna faida hori
takiccaage takati hipaage kanduga daturu kuramda ulandu taka na farfada budadi ulandu taka mi sallallahu subhanahu wa ta'ala ge uladu wanda kam geterega himenigam wa kantattake hada barokollagene ana fahar budati biya ag bod fahar idani subhanallah budati baaj chihenni ballwa hila ichi himan duru hisab tamen mi khandutan Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman korabba narunuge khidmatu galabba mi takiccagen aadevene gotan Allah khandu kiyaman tiri korabba mi istakun Allah ge kulad kara kuladu wantakan dekkew mattaka de deren balle musum goswegen edani hafta ibanden nufuri mihen tibima eba inge mi khandutam mihen onnam vijja kinenge tonat nadane abaduga badam mihen onnam vijja subhanallah Ima Allah subhanahu wa ta'ala galutakun nattaka Allah edi odi nugannawa abadu eko tabba mangkanduta ehen nos detere kuladum wantakamge hekitang edakkawani Allah subhanahu wa ta'ala ay pulugakan huriya bar take wani alunumenge nikametikan e hama koddewani musung goswelima tantanan nufuri famiti benjeheni benuwa ikkietama tan nugende fa iti benjeheni Irtum Qur'an Allah bayan koddewani kanduga mistakunna faida hori taketi hifagen datur kura ulandu fahar ni ulandu faharan nu balani hiji tiba mi hu mi taketi tiba mi hu ke gatam mi taketi hifagen datur kurwen ko timang Allah subhanahu wa ta'ala mi intizam kurwe tedemme ila subhanahu wa ta'ala kahakula du tahma hindu kula kamu sungguh sedari wanda nu furi hati be mi jeni bantu Mira kanta tolong Ibrahim hasil koranjeh. Wama anzalallahu minas samai min ma'in. Wama anzalallahu adi Allahu bessewi minas samai ulung min ma'in. Wama anzalallahu minas samai min ma'in adi Allah subhanahu wa ta'ala ulung bessewi warefen ulum wasifin eyus Allah subhanahu wa ta'ala kara kuladum wantakam hikita hutarega wakam mi fenum Allah subhanahu wa ta'ala lebini umaitahi koba fa ahya bihil arda ba'da mautiha bingadu marwefa utma fahoga e fenum bimang Allah dirun debbiye fa ahya fa ilahu dirubbiye bihi e fenuga sabun al arda bi ba'da mautiha bim marwefa waniko bim marwefa bahi bahu bim ga dirumen nei eggo taka gas fala ben nei tantan evs gaheng echen duha kolom wes nei tantan Allah subhanahu wa ta'ala kulum ware wesawa ifenung Allah subhanahu wa ta'ala bima dirun debba alna ben wan falamadi ga horiha bawai taka horiha bawai bawate ga faipilawiya Huriha iking Allah subhanahu wa ta'ala ya khalq qurbi bimu ma Allah subhanahu wa ta'ala ima wa ma anzalallahu minas samai min ma'in Allah ta'ala ulum wasayfin bifinaki wasama ajaib balwa yawmatin evehe ware alum mitibani furar tasaf kodla Fural tasaf ko laron mitimeni den dia to wen alun komme ge ga fentang ya ichi me honnani alun den itura saf koran jehete be fennati alun fenal mi hongama yom matin fural be fare fen alun den fen boni mi subhanallah iha miru alun men e buyumattaka diyan ichen alan jehena alun na kiha pro kharda ichi da Hama thayyari kong Allah subhanahu wa ta'ala Aluminna kihar andal sharabin Allah ta'ala Hama thayyari kong Allah debboni Vessim fo dembom Benu kolo Adi efenu Gasta falwani bima dirun debboni Allah subhanahu wa ta'ala Wama anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihil arda Ba'uda mautiha وبث فيها من كل دابة أدي بمغاوا ديرون هوري كم إتشكا إفن تيمان الله سبحانه وتعالى إفن ديرون الله هوري هاي بمغاوا هوري هاي إتشكا
huriha hayawan takadire takecca mis takunna Allah biswa fenun Allah subhanahu wa ta'ala dirun edeko koludum wandakam ge hekitan Allah ta'ala bayan koddewani udutaka bin khalu korebu reduwa takrarum dadiu awinna faida hoy takeccaagin kandugami yatur kura na fahara ulandu faru agwod fahar adi Allah subhanahu wa ta'ala udum war wessay ware fen ifenum bimadirun debba adi Allah lebbi huriha makhluqa Allah subhanahu wa ta'ala ifenum dirun debba Allah subhanahu wa ta'ala gastaka kemi faru bawani bingad maru fawatma fahoga wa tasrifir riyahi adi Allah fonoi waya Allah wa tasrifir riyahi nala roli faffangama e roli faffanga sarhingaluga bihela wagatu komfada hinghama jehuma faawerikan en waya kolen etten nudibidam kariya kiha mi honna kambodo ngade waya nusa hojje kine ban hima Allah subhanahu wa ta'ala mi duniya galwennataka oxygen huriha chellabba fangwani kiha fasaya Allah abadu alwinna oxygen libi mi honna tanigga oxygen libega mi hak baba ena yang dem wejje kam gawana hospital ta kiha bodo kharadu subhanallah kiha bodo kharat bilu anneru mi ngeni mi oxygen kimi ballo alwinna komme duhago hitam million rufiyaage oxygen mili biganda subhanallah ka ko mi kamamadu isnani ima wa tasrifir riyah adi wajisu Allah subhanahu wa ta'ala funu wajje labwa wajje wayakiyus kuladum wandakam ge hikkengai was-sahabil musakhkhari kiyaman quraifa wila was-sahabil musakhkhari adi kiyaman quraifa wilayati kubata bainas samai wal ardi udtaka bimademedu kiyaman teri quraifa wila huriha wilayati wasallah kiyaman teri fa wila adi khas to ballo alunanga fene bay far datru kurunda wilaya awna fenana eddimalik madu jehila hunna wilagandu ganda subhanallah e wiladan Allah ga amru fulange datru kurani Allah ga amru fulta wiladan datru Allah angawa tanaka e wiladan e datru kurani Allah subhanahu wa ta'ala ware wilata wes wilata kan Allah angawa tanaka datru ko tanaka ngewehe subhanallah by far almenna mirha war vehe rewani hiwa wilagan ganu madur hisab ko seba vehe e ilaha subhanahu wa ta'ala ga amru fulga wani mitana behuma karenno min daturu ko fada wilagan ngi e wilagan ngi bayge e wilagan dami kong hisabe dit bospaden e wilagan kum bay hakkam wara finde e bayge imami bila tami wani kiyaman quraifa Allah amru fulak etagati daturu qurani Allah amru fulak egota e bila tami ware wehni was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi adi udutaka bima demeduga kiyaman quraifa wilataka la ayatin kharhakuladum mandakam hekitake mi huriha kamaki Allah subhanahu wa ta'ala wadigemwa kamuge karakuladum wandakamuge hekitake udutaka bin khalgu koraguma redwa dawrumunda diuma adi mistakunna faida horitakijjagen ma singa biya kanuta hoga mi datru pramunda na fahara ulandu fahara adi Allah subhanahu wa ta'ala udung wesse ware fena efem wessawa bima binganu marwe fawatma foga bima dirun dabba gastafalwa Allah dabbi huriha takiccakan ing Allah rizq dabba efenu Allah rodi dabba adi mistakunnataka wa libenuga mimbar korabba adi udutaka bima demeduga wilata kiyaman korabba
Fahuma mi huriha kama ki la ayat kahak kuladum wanta kam ge hikta kebi maing Allah ge kuladum wanta kam ge macca dalalat qudde kandat ke mi kandat hagi mikan kama wadusna fi kurhinga bayakan ngene mi ittifaq kunda kandat ke nungkan mi war reun terikama hikmat terikama iki Allah subhanahu wa taala ge amuru fulak kam mikan kami ingamun tadi kita kita yung masakit ko Allah amuru fulak la ayatin hamakarungai karakuladum wantakam gahe kita ke liqaumi ya'qilun ekan tatakamidu buddhi wisnami hunna mi hekita kamidu mi fennang hori kan tatakamidu wisnami hunna fikru hingga mi hunna Ori hekita keke, ekan tattakamadu wisni waraka mi hangene mi amilla hingga kan tatnungkang mi kangkang hingga wa farate wakang ei kahakoladu Allah subhanahu wa ta'ala kan dunia ga mi fenna kan tattakamadu udabbalari ma majjabala mi fenna kan tatta ira handa taditaka wilataka mi kan tattakamadu wisnadi ma Emi haka yagin kan dibikin dan Allah amil Allah wadigam wakan Allah kuladum wanta kaunggang mikan kami hingga mundani hama egota mi diri onda bimam badari kam gawias wahag mi wa masinga kan takam badari kam gawias mi kastakaci mi falani Allah subhanahu wa ta'ala kuladum wanta kam ilahu kam falu bawani kastakaci ehmi wanu bay faharo Dalawari meskiha sakwa kore mi meskiha mi kambulun tungre baik far baik iti nu falagi baik kadam goa ngeci indias nu falagi semi bingalu gumas sade gole wedi angalen nune sadaka mi higamil lebaran onna nama inda hori haji filiin enu ekon ki haji nu falagi sedan inda iti ebima mi bimuga mihira kandata kamparias wahrayaga mihira mahasinga kandata me dusnari kamgavias emihagan hama yagin kan libiken dane Allah subhanahu wa ta'ala udigem wa kamge yagin kan mai Allah subhanahu wa ta'ala ge karakuladum wanta kam dunia ga mi huriha kam mi hingamundani la ayatin liqaumi ya'qilun Adam bitan Allah subhanahu wa ta'ala ayat kahoga bayan qudwafi wa tasrifir riyahi wa Allah artakum nattaka tasrifur riyahi mane ki wa badal qurbu Allah kir tu Quran ka miya tasrif eki goigotang eti badal qullu ngai wa tasrif ka mane abadu egotaka wa horeta Padahal itu dekul ga hordan, uturu ga hordan, enon. Ema kiri tu Quran ga mi ayat takung epaingi Allah subhanahu wa ta'ala kam mikan kan al takung nattaka mi fahikot depan. Wa tasrifir riyah wa badal qurba ema dunia mi jehemunda wa mi wa Allah subhanahu wa ta'ala mi badal qurba dekunna uturunna iru dekunung iru uturung yang kos baik farwaya ke bara hunu kam ada baik farwaya ke bara warak fini kan ke bara waya subhanallah iki goigodang Allah subhanahu wa ta'ala badal Quran baik far warak tiga to dannawan yang baik farwaya minnani mihar misaya kam midu wasallallahu nafeni ke midi warak waya madu dua hidu to ke feni ke midi ana baik far gata kori kano minnani ada faganda hipala wa anna wa subhanallah himai tasrif qurba metin Allah subhanahu wa ta'ala mi wa wasti mang Allah kiyamam begenne wani timang Allah irada qurba wa gutga irada qurbi gotaka ewa timang Allah subhanahu wa ta'ala badal qurme eiwes wisna mi hekan muri kuladu wanta kom hekkekkan Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kotte boni hamay gota mi wilata kamadu silnore widalwani Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodwani
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ولا تكن الله وارم يسوع dem bay faharo puriwes nei faden hama demme vehigen fanen hiawtos nuhiya bade ehen tanaka da vilagana kawwegin wade nuni waya e vilaya bade fenneti visala subhan egotabes Allah subhanahu wa ta'ala mistakuna ekang bade dakkawa ma Allah subhanahu wa ta'ala ekam gawas Allah subhanahu wa ta'ala mistakun taka bodati ajaib tallabafon anabba farballawa vilaganakum wara vihdana thing hataru gadi irwan vilaganakum wara vihdana taneka muli dunia misal dunia ke bodo hisabakam misal kalumenge miraj vilaganakum wara vihdana muli rajyang e bagutik gama vihdana ते गडीर तिंगड़ी रोंदे वेदार या बावर वारे सुभान यम होरिहा फेने विलागन गहि फेट्टी पाया होरे या परवान सुभान मियो बेहन होरिहा फेने ए होरि विलागन गहि फेट्टी पाया होरे ए विलागन दतरु क्रम दा तंगल न फेन्नी बदलवा ए विलागन ए फेंतन हिफागन दतरु क्रम दा मंजर अल्लाह सुभान ताला irada kurabwa hisabaka Allah wilaganda diumang engge yamantri kamar e vehelima tin hataru gadir wandem vehelima thiha bawer fen mi engeni e wilaganda hori fenuge dinaka yo bawer fen nagin kan harum anga bomatin e wilaganda daturu koffai subhanallah miri kuladum wanda kamaga macca dalalat kodde hekita ya mi hekitan Allah subhanahu wa ta'ala mistakun nami bayan koddebani ila subhanahu wa ta'ala ge kuladum wanta kamame demihu ge hituga wa sakhuta filwa yagin kurumattaka alukan kurum haggu ilaha ke Allah kan Allah kah kuladum wanta kamun kan horiha ka mihi kamundani ilaha ga ikuluga kan horiha kamundani mi kangkang mi hegi hituga bimi waladagi yagim bima enage iman kami warogadawani enage aqida mi warogadawani Allah hamidonna yagim kami warogadawani subhanallah mi hekitakum mi Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddawani khalig kuladum wantaka ilaha kuladum wantaka arun men iman wegam mitibe ilaha hakimi kiha azumaiteri kiha jabbar wanta ya aziz wanta ilahi kan Allah subhanahu wa ta'ala mikhandat te bayan ko mikhandat ta kam usnadi me gani ei nukuladun teri farat munka homme kamaka kuladun wanta farai kan eme badla kirti Quran wasanoni innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun innama amruhu egalang amru fluwa kan tahawari iza arada shay'an kame kurabang irada kurabwa finama ay yaqula lahu ekamaka wahi kurab monnani kun washe wahi kurabi fayakun ekam begendan ekam gumakan nunagane eswe jahada ho wala bagutu kolus ekam begendan amru fluwa umay kam beginta almenga hita gennama hinga Yunus alayhi salam e ulandu go hara fummala bi wagut ballwa wagutin negita handoge bodu biya mahakan Allah amru kurbi Yunus gafana rakkatir kan wagutu ballwa e mas adi mai bisne yo bodu hutu adi mai bisne yang e bainge Yunus gafana nei kontan ga ballwa gare fana hum fummala bi wagutu masih hidai ediruwaji wagutu hindu kolopes nagi subhanallah misalaka kanu mati ga hadisa hingaga misalaka alun gulamba farai taka gulaga bara gadir thera gadir virus khabar no ehi den mi hakunas deddo ya irang etani ekam wal Allah ga amrufu Yunus gafan yo wargad raal ta hutira fummala bi tim Allah ngime khanduga
bodoh utakai kade far mahaka rakka tari kante ma wagu to tidak kolli kade fane tiru hindu pula anu ya amuru kurabba wa kan karwari amuru pula tujiya kami kuruma ya Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabba fiya ultima Allah wa hikrumuni wa ash demwani ade makki Quran ko Baqarah surat ke midya ayat ade he to mire kami wa de keuni ei sate first verse devan ayat adi asate first verse thiman ayat sate first verse hataron ay man Allah subhanahu wa ta'ala minnaki Allah karha kodum takama visna fikru hingga Allah subhanahu wa ta'ala imam manje furih mabutuga imam we Allah khalis alkan kurmati ga demiti we hakam ga labas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.